nathi mase kulendaba besingafisa singathi singaba nako lokunqanela kuba inhliziyo yethu isongwe nguShembe. Inhliziyo yethu isongwe uShembe imfanele uShembe. Inhliziyo yethu kuphume inono ekwavunayo. Inhliziyo ekwavunayo inkinga maNazaretha. Ayifuna ukubona lutho eduze kwayo. Ayifuna ukubona nomfundisi oseduze kwakho. Ayifuna ukubona na inhlayisuthi eseduze kwakho. Ayifuna ukubona namkho iyagwavuma nje kuphela inhliziyo. Uma umuntu ephuma ebulungeni, uma umuntu ephuma endleleni enhle engena endleleni embi usuka edimeni, usuka ehluphwe yini. Uma umuntu ezalelwe ebukholweni ephatheke kahle, abazali bakhe bemgcinile bamfundisa mhlawumbe bamenzela ifa. Uma elahla lelifa ebuyela kuSathane usuke edingeni. Ngithele zibone ngisho siphakele isitshele imbili zifane. Uyisigeze ufaka ukudla okufanayo phakathi. Noma ngabe ukudla okunenyama. Kodwa mayibona leso esinye sidle yakwavuma. Yilwela ukuthi udlelani lo ngoba kudla mina. Ukuthi udla ukudla okulingana naye anandaba lo mbhemu ukuthi ukudlelani ngoba kudla mina. Ukudla kufanele mina ngedwa. Emnandi ifanele mina ngedwa. Ayimfanele lo mngani wami. Inhliziyo ekwavumayo. Kuthiwa insini yayingadingi lutho, yayinezithelo zayo. Wangiyalele ukuzidla zonke ngokuyithanda umngani. Uma umuntu elahla indlela yasephakameni, uma elahla indlela kaShembe, eqala indlela kaSathane, usuke ehluphwe yini? Usuke yaphi? Usuke lakwenzani? Usuke lawutholani? Ngoba babonile abaningi abayilahla indlela kaShembe bafela emahlane, basephogweni, abanye basemejele, abanye bafela emgwaqweni. Wena-ke uqonda ukwenzani? Uzakwenzani ngale yaphi indlela ohamba ngayo? Ithi indoda yakwaHlambisa. Ya indoda endala nje yayikhona ngesikhathi kaBaba mkhulu. Sizalwe ikhona ekuphakameni singushumayeli. Ithiwathi uBaba mkhulu wamemezele ukuthi uzawubhabhadiswa ngakusasa. Ithi le ndoda nami ngase ngiyazilungisa. Ngilungisela ukuyobhabhadiswa. Ngazihlela kahle ukuthi hawu nami kusasa ke ngizawuhamba ngoba uBaba mkhulu uyawubhabhadisa. Ithi yayisilala ntambama ngeSabatha. Sangibuza ukuthi uma wena umntwana uzalele ebukholweni ulathi ukukholwa uphenduka isigebengu, ufika ukwenzani? Manje omnye uyathi ngaba isigebengu ngithukisela abantu banandabani nabo. Khona ungabathukisele izono zakho banandabani nabo, ngoba zohlupha wena. Zingosani izono zomuntu ezihlupha abanye abantu. Ingama izono zomuntu zihlupha yena, zikhathaza yena, zinciphisa yena. Zonke izindlela zakhe ebezizinhle ziyalipha. Noma yakho uyipha umnyazo zace. Azace noma kungathi uyagula kanti ekhaya isono. Ithi kwathi ebusuku ilele le ndoda yakwaHlambisa yayisibona. Ithi yabona ihamba nabantu abayobhabhadiswa. Naye phakathi kwalaba bantu. Ithi yambona uBaba omkhulu ehamba phambili. Sengathi uyabahola. Ithi yathi mathi yabheka kulaba bantu ehamba nayo nabo. Yafica beqhele emakhanda. Sona sinjalo siyamudla. Imbama ezono zikhathi umnikazi wazo.
khathaza wena ungona mhlawumbe umuntu ongazange akhole lapha eNazaretha kodwa uma wake wakhola lapha eNazaretha ngeke ulunge uma ubuyele esonweni ngeke ulunge zawuncipha zonke indlela zakho ezinhle yafica bethwele kakhulu emakhaya ithatha imithi yabhekisisa ukuthi awubathweleni laba bantu yathola ukuthi bathwele abantu uthi ayisiyabuza ukuthi hawu ngoba siyawubhabhadiswa nje laba bantu abathwele abantu babayisabe babathweleleni abanye abantu uthi wase kufika uthi uHlambisa ithi kwase kufika izwi kuye uthi yabona laba bantu abathwele abantu abababulalayo njoba beya lapha emfuleni nje mabengavange bavume ngokwanele bazobuya nabo besabathwele kodwa uma befika lapha bahlanza phambi kaShembe bavuma wonke amacala abo bavuma zonke izono zabo bavuma nabo laba bantu abathwele emakhanda bayofe basale babuye sebemsula khathaza wena ungona mhlawumbe umuntu ongazange akhole lapha eNazaretha kodwa uma wake wakhola lapha eNazaretha ngeke ulunge uma ubuyele esonweni ngeke ulunge zawuncipha zonke indlela zakho ezinhle uzawukwanda ezimbi uzakwanda umpofu kuwe uzakwanda ukuzingelwa kuwe uzakwanda ukudinga kuwe kwande namanga nokusela kufike kuwe nokusela kufike kuwe nokubulala bekhole enhliziyweni yakho ukufisa uba sengathi ungabulala waba njalo lo mfana emzuzini ngesikhathi ngakhohliseka nkosi yami ngaze ngawudla umuthi baphela bonke ubuhle bami ayibonke nkosi yami uthi ngabhekisa uthi uHlambisa ke ngabhekisisa uthi ngase ngibona laba bantu hawu laba bantu bathwele abantu kodwa kunabantu ababathweleyo uthi lo muntu kulami ngoba uthi abantu abababulalayo ikani kulabantu ngibona nabanye abaphilayo bebathwele manje usho kanjani ukuthi abantu abababulalayo ngibona kunabantu abanye abaphilayo bebathwele uthi yabuya leli lizwi ebelikhuluma naye lathi laba wabona bebathwele bephila abakade bababulala ngeenhliziyo zabo kodwa angikhuluma kakhulu ngaloko ngikhuluma ngathi ngoba nakhona laba phakathi kwethu bakhona okhokho kaSipho abathanda umnqobo futhi nakhona laba phakathi kwethu bakhona okhokho kaSipho abathanda umnqobo futhi bakhona abantu abaye bazama ukuba izinto ezimbili ezintathu kanye kanye akwenzeki bakhona abantu abaye bazama ukuba abezinto ezimbili ezintathu kanye kanye akwenzeki umuntu uba into yinye uma ungusathane ngusathane njalo uma unobungcwele unobungcwele njalo uma ngenye indawo uzaba ngusathane ngenye indawo ube ubungcwele uzawukufa ubungcwele lo uzawukhula usathane uzawukufa lokhu wasezulwini uzawuthuma le indawo kasathane waphupha kanjalo lo mfana waphupha uSipho kaSipho embulala ubusi unqeda wabona ukuthi hawu uzawugcina kabi ngoba wasethola inhliziyo yokuthanda utshwala manje zonke iy'nhlobo zotshwala uqatha ugologo yini wayesethanda nengulube into bengayiyo ngikubuzayo ukuthi uma wena mntwana uzalele ebukholweni ulahle ukholo phezu isigebengu ufika ukwenzani wayesethanda nengulube into bengayiyo
engikubuzayo ukuthi uma wena mntwana ozalele ekholweni ulahle ukukholwa uphenduka isigebengu ufika uthi wenzani